उडा समाज गोसले तस्कहे लोका वागु सोक्वगु उडा मुनाया सांस्कृतिक सांगीतिक व फेसन शो ज्याजो हन चैत्र 2 गते शनिबार च्यारिटी शो या रुपे केनिको जुगुदु उडा मुना बालक स्वे टोफ्यु पिनिगु नीति सुवर्ण मौका या रुपे तुगु ज्याजो ज्याउलख्य या डीएवी कलेज केनिको जुगुदु याकु टिकट बुक या ना थगु सीट सुरक्षित या दिशा टिकट या मु 250 350 500 व 750 सक हन छक लुमंका छना उडा मुनाया सांस्कृतिक सांगीतिक व फेसन शो केनिको जुगुदु थ परिवारजन पिन्त न वना लुमंग सोझा छ उडा समाज अस कव प्रतिनिधि पिन्त हटाको सुच उडा समाज या छिनको कोगु ड मुजे वइगु 2075 साल चैत्र 16 गते शनिबार जुइतेगु दो ठुगु मुजे गुंगु उडा थरिया नुडा याना दिपि सकल कव प्रतिनिधि भाजु मेजुपि इलेहे अनिवार्य रूपमा उपस्थित जुयाति त बनचना ठुगु मुजे स्वदया कार्यकालीय नीति ज्यासना पुचया नुडा न जुइगु जोगु दो ठुकि न सक्रिय रूपमा बोटी कयदि त इनाप दो ठ्या कसाख्य दल्लु आवास इ सुथसिया जिता इले उडा समाज अस यि नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उडा जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खला बोला दुठ्यागु ज्याजो उडा समाज या न्यबोया ठोख उडा स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोशिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन टुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जुजुलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो पत्रिका चैनल सफटिखु मेघार दिसना टिपी सकला हनेबापि भाजु मेजु पिन्टा दुनुगला निसिन लस्कुस्ना प हना पना तेजना ठुगु उडास ज्याजो या सच्चो च्यागु पोस अवश्य न ठौ उडास ज्याजो सच्चो च्यागु बोट नुगुदु ठुल्या ख उडास ज्याजो न एको हे उडाटेको गतिविधि उडा व्यक्ति न पखना बल्यासे वेक अप निगु नुग ख उडा समाज विभिन्न नुग ख छिकपिनिगु हने मदिक टाय वे चुनुगु टाइ देतु ठुल्या खाउसु खस उडास सिक्ने हेकट ठुडास एत चिकपिस ठागु ज्याजो कठ भापिया नियन्त्रण दिगु रहेगु आस भलसना काइ चुनको जुल अवश्य न उडास ज्याजो चिकपिस हरेक बुधबार सुटोसी चटटा इलनसे गुटटा इटक वेगु ज्याजो खसनी ज्याजो चिकपिस रेडियो पत्रिका चैनल सफटिको मेगाहर्ज तरंग रेडियो पत्रिका.com.np रेडियो पत्रिका बेबे जचंगु सामाजिक सञ्जाल लिसे युगवानी नेटवर्क पाखे डेन्यंक हे जिते नेना चुना दिगु जुल अवश्य न वेगु शनिबार चाहिँ 2 गते उडामुना न्यबगु
सांगीतिक सांस्कृतिक ज्याजो हाना छ केनीगु निति डीएबी कलेज च्यारिटी सो कट उडा समाज न्या किटुङडु सिकपिस बोटिकाइ दितन दि ठुगु उडा से ज्याजो स इना पेना चनको जुल ट्रेन प्लिस थे ठुगु वाया उडा से ज्याजो या सच्चियो च्यागु फो न्या पाके हुने नकल नापा छ पुजि पुसुङगु अलिलोको वागु मे अलि थोमे सकला उडा से ज्याजो न्या जना दिपे न्या मे भाजु मेजु पिन्ड देसन चनको जुल ज्याजो उडा स ज्याजो स हेका पीके मते जितायो मै कारे हेका पीके मते जितायो मै कारे हिलो पिया चोनी मखु सन्त जिता सोरे अथे धाय मते योरे हेका गुसो मखु अथे धाय मते योरे हेका गुसो मखु मनम खा पिकाते जिता गुले थाकु छन्ता गुली थाकु यो मै जिता ठिका ब्युरे छन्ता गुली थाकु यो मै जिता ठिका ब्युरे मति नयाँ स्वापु झिगु छक के न ब्युरे मति नयाँ स्वापु झिगु छक के न ब्युरे अथे धाय मते योरे हेका गुसो मखु हेका पीके मते जितायो मै कारे जित्तो गुली थाकु योरे धाय गुली अपु जित्तो गुली थाकु योरे धाय गुली अपु बारुजी गुछे सवया छक धया ब्युरे बारुजी गुछे सवया छक धया ब्युरे हेका पीके मते जितायो मै कारे हेका पीके मते जितायो मै कारे हिलो पिया चोनी मखु छन्त जिता स्वरे पुंजी पुसुङगु अलिलोको हागु मेरो का हाना सका छिम लस्कुस ना पहना बना तैचुना उडा समाज न्यबया रेडियो पत्रिका चेन सफटिको मेगाहर्ज परिकल्पना संजना चुङगु ठुगु ज्याजो उडा सज्याजो ढासट उडा समाज आबद दुगु गुंगु थर जिउ खला पुचैना न चुङगु विभिन्न ज्याजो जानकारी उगु ज्याजो गतिविधि उगु ज्याजोले आबद दुपी व्यक्तिना प जुगु खलाबला लिसे उडा समाज गतिविधि ठुगु ज्याजो सं न्यबय वचन बुझला ज्याजो छिकपिन्छ रेडियो पत्रिका चेन सफटिको मेगाहर्ज तरंगे जी बिगेन तुलादरले से निना वेचना दिगु कसा ज्याजो छिकपिन्छ हरेक बुधबार सुटके जेटेटा इलालिसे गुटेटा इटक निना दिफेगु ज्याजो कथासिन ज्याजो छिकपिन्छ रेडियो पत्रिका.com.np रेडियो पत्रिका बेबे जचंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक रेडियो पत्रिका चेन सफटिको मेगाहर्ज वेबसाइट मार्फत प्रत्यक्ष रूपे निना वेचना दिगु जुल ज्याजो या मु टाटुना धैगु उडा समाज यन्जङ विभिन्न गतिविधि उडा टेकु डटे टिंकी गोले उडा समाजको मुखु उडा समाज आबद्ध ज्या विभिन्न खला पुचना याना चंगु विभिन्न ज्याजो या जानकारी छिपिट बिगु हेतु जेटुगु ज्याजो टाइ लिसे न्याका उचिन बुझला ठौ उडा से ज्याजो या सचियो ज्यागो बोथेन दुमुदु ज्याजो जिमि आरा से ज्याजो छि नापांगु बो पाके हुने नापांगु बोरा से त छिपिट सुहे जिल छिसा उडा मसिका तै बुझना त ठौ या उडा मसिका पलेसे रासा छिसा सोकगु उडा फुटबल कासे त कया उगु फुटबल कासे न सम्बन्धित ज्या छिसा
विशेष कथा रेडियो रिपोर्ट दिएको थौजिस नापाङ पो कथा उगु रिपोर्ट छिपित निबेगु जी स्थापित खला युवा पुछल फागुन 24 र 25 गते युनाइटेड फुटस्टलले बाफले न्याको गु सोकगु उडा फुटसल बालकेको चाको जुल उगु फुटसल या त कया अनझै डिपी विभिन्न व्यक्ति पिनु ख फुटसल लप सम्बन्धित जुगु विभिन्न खया त कया छ विशेष कथा रिपोर्ट छिपित थौ हेबेट नउजु छ उगु रिपोर्ट नेने पाखे हुने ज्याजो उडास ज्याजो या सचिव चाको भए डक्ले नापाङगु बो स्थापित खलाया स्थापित युवा पुचा पाखे फागुन 24 र 25 गते सुक्कगु उडा फुटसल ढेले बल्लकासा सफलतापूर्वक चागु दु ठुल्या खसुएगु खस स्थापित युवा खला पुजाय छगु विश्वको ठय ज्याजो रुपे छिस ठुगु ज्याजो एटा काय छना ठुगु ज्याजो नयना उडा युवा पिनिगु दटि छगु मसिका काला बिलत निसे जी उडा खडेगु गौरव बियागु कठया ज्याजो जुङ उठे जिस वाचाको छनको जुल अवश्य न ठुको ठय ज्याजो लयना उडाटे दटि सद्भाव बोलंगिगु ले फुटसल यो माध्यमयना जी छप्प छडे ज्या न्याउनीमा ठुगु नुगु पुस्ता पिंगिन छगु भावना बोलंगिगु ज्याजो कठ ठुगु उडा फुटसल ठौया इले स्थापित जुना चंगु जिसं वाचा ठे दठि स्थापित युवा पुचया कजी लिसे सोकगु उडा फुटसल याना कजी कठ वेक चनचना दिगु जुल वेक न ठो फुटसलले जिस फुक्क युवा पिन्ट ठुगु फुटसलले दुठ्याको दु अले ठो फुटसल दे छगु लिक कठ जिस नापाङु खुसी कुनु न्याकगु दु रखा वेक न ठगु नुक ठुक ठ उडा सहित उगु इले पंका दिगु दु जी प्रमेश स्थापित खलय युवा पुचया कजी अले सोकगु उडा कप उडा फुटसल कप या गोसा खलयमा गन कजी ख गु फुटसल थौ शुक्रबार दिन न्यान्छौँ उगे चाहिँ निगु टिम बोधिकाउ ख उगे चाहिँ स्थापित न्यू टिम अले कसा ताम्राकार सिद्धि गुठी नेता तुलादर हो बन्या अले ताम्राकार हैन न्यू टिम जुल मलाई अले थौ दिन चाहिँ दक्कै ग्रुप म्याच चाहिँ लिग म्याचेस बि चाहिँ जुइ ख ग्रुप ए ले चाहिँ पेंगु टिम अले ग्रुप बी ले चाहिँ सोंगु टिम हैन दिवाडी आउ जुल जिसा सो नेनो चाहिँ सुसी ताम्राकार युवा पुजा चाहिँ खला पुजा बाखे चाहिँ बच्चा ग्वाली मरु ताना मलाई वो चाहिँ गठेको जिसा चाहिँ बालक छुई बाग्दैन तब जिसा वो चाहिँ छ नेनागा नापा ठुक ठया फुटसल चाहिँ स्थापित खला या डटी चको यहाँ चंगु खसा विगत सुंगु वर्ष निहर्ने चाहिँ ठु फुटसल त स्थापित डटी चको मखु आ समग्र उडाट युबाट पुचगु डटी यागिमा ले ठुक ठया स्थापित खला न ठुगु ज्याजो र त्यो बिउन ख स्थापित खला या मु छान्जे दीपक स्थापित ठगु नुक ठुक ठ ठुगु ज्याजो स पंका दिगु जुल जे दीपक स्थापित खला या छान्जे सूर्य चाहिँ छे स्थापित चको या नख दक्ष पहिला पेरन्य अले वो या रंगा जे छो अनुभव जुल्ला थो जे ओर्याते बिचेन यानी कि 10 अझ बाले त किसिम चाहिँ जिमे थो 3 वर्ष यहाँ जसिन पुचगुएर हुँका चाहिँ थो ओर्याते बिचे चाहिँ थो कास यारका चाहिँ पहिलो पटक हेर्न ख थो ओर्याको प्रकार सूर्य न ओकेना चाहिँ सुजुला चाहिँ छिया थो यङ जेनेरेसन त इमी चाहिँ गोपी था दाजुको बि जति गुलिसिया गुलिसित ममुस्यो था तरिके बि ममुस्यो थनो यान सुख जो चीज त आथो त गेम हैन चाहिँ एकदमै क्लोज हो इमी एकदम छे अच्छे बुजुर्ग त्यहाँ था क्लोज मर्साने यङ त्यहाँ चाहिँ एकदम क्लोज रिलेसन चाहिँ एकदम बालन चाहिँ हुनका थक्सी चाहिँ ठिकैन आ फुटबल यो मोटो जो छौ किसिम त छे अतिरिक्त क्रियाकलाप लाट हो त तर ओके लाट हासान थो चाहिँ छे थो दाजुको चाहिँ बिचे रिलेशनशिप या दक्षता और खका उगु ज्याजो सँग झाइदे पे विभिन्न व्यक्तित्व पे छिस उगु ज्याजो सँग उगु ज्याजोले उडा समाज नाय भाजु रक्तो रूप जति कसान ठुसुगु उडाटेगु डटे जोमडुगु ज्याजो खट ठुगु ज्याजो नैना उडा खटेगु भावना बोलंकित न टालागु ख लिसे उडा समाज न आ ठुको ठ ज्याजो एट उगु ठ ग्वाले फेदेगु वेक अप जना बिचायन जन ख ठुगु ज्याजो स वेक न पंकाटिगु जुल न्याउन कार्यक्रम उडाते त नप हेउ कार्यक्रम बालाउ कार्यक्रम ख चुकी मध्ये न युवा त ल ल्यामले पिन त तन त नप हेउ तस्का बालाउ जख अनि त स्थापित कलन त सूर्यावती एकदम बालाउ जिसम हामीले हरेक डेनस क यानि कि लागेको ख तने उत्साह सबले जाने रन सो पिन न युका निफु त तुकिना चाहिँ पुरा समाजको तो जिउ ज्याजो न्यानिङ कि माउ ह कि मध्ये थोसौन चाहिँ नि खना हरेक देशै सोचन महत्व ख छरा छ जी नप युरा त हो प्लस कि युवा पिन चाहिँ पुरा समाजको त माने जिउरा रे उपति गु महसुस कि जुल अझ आनम यो हिसाबमा सोरा छ त
अथवा फुटसल कार्यक्रममा चाहिँ भाग काउन भन्ने का चाहिँ मन त तयारी खौ केना यो स्वास्थ्य हिसाबमा मतलब तैले ल्यामले धोने चाहिँ आपासिया नस चेन्ज हुने यो भन्ने मोबाइल मिथियो जुल अथवा टिभी सो ल त्यहाँ आउटडोर एक्टिभिटी चाहिँ स्वास्थ्य हिसाबमा शारीरिक हिसाबमा चाहिँ एक बानाव चीज खाउ कि त्यहाँ त प्रोत्साहन शिक्षा जिसमा बिमार हुन्छ ग्वालीला अटक कि उरा समाज के थय कि चाहिँ त्यहाँ तपाईको ग्वाली आयो चाहिँ आर्थिक परिस्थिति मोड्ने आतक कि चाहिँ शिक्षा खोला खोला पिन्छ गुगु कार्यक्रम यन्छौँ का हरेक कार्यक्रममा चाहिँ हरेक जाजुवाले चाहिँ व्यवस्था हैन यन्छौँ जुल फु चावल याउ ख तर आता आफरी चाहिँ अब समय मोहन छ कुनै कसला चाहिँ आउरा समाजमा चाहिँ थौ आय दे होला थौ स्रोत दे होला थौ मलाई कोष दे होला चाहिँ त्यो या माउ मध्ये चाहिँ थोन छौ खर्न अवश्य न शिकागो उडा फुटसल टुक ठय लस्ता न्याउन चंगजुले विभिन्न अन उडा फुटसल जो झापी सुकमी भजमेजु पिन्छन ठगु लस्ता ख ठुक ठ पंगटिकु जुल तालिसिको कवा पाखे विद्यासागर तुलाधर ठाउँ आछि त असन्त तुलाधर पिनिन फुटस्टल दुली सोइजन जुल दा समाज गठन जुबले अथवा असन्त तुलाधर अलग मरुलिन दुख पाखे ग्वाली कया चाहिँ याउ ख मंगला थवा दुख गुठी दाबले चाहिँ दुख गुठी चाहिँ असमै पि दक्को तुलाधर पिन दुमथ्यागा एजुनी आथै त याक्न उरा समाज हो सम्बन्धित पक्ष चुना चाहिँ छौया टेबल चुना सल ब्याका थै त गेना समस्या समाधान या हो वो या नहीं कुछ नहीं जिनसे तस्कम बेस इसमें चाहिँ थियो या नहीं कि पत्ता असला अथवा खेलकुद दिउला छि मस्ते उला इला तस्कम जरुरी चीज गर्ने छि आखा तक बना मगानी मंगला मेन्टल फिजिकली दको माजुली थियो ज्याजो चाहिँ यानन्दु चुन माथे जिताका ए जियो केन्द्र बिसिङ तुलाडर ज्याजो योके भाला जियो उडाटा दोक्स्या थन पेट काट्न जुइ मला अले यङ यङ सिस्टर त दको नाप्लाइले दको बारे दको चाहिँ दको मनु मसेना जुनि अले मेउ चाहिँ छिया दको फ्रेन्डशिप बरे जा जुनि प्रजल ताम्राका त यो पुच पाखेन दुजी ल अले थन ओभरअल त ताम्राकारी उडी टिम उडी न एज अ सोइचनो ख थोपाली उडी खना भाषा थो सोकोगु फुटसल कासा जुल मला जिउ नापाङो निको यु न जिस गेना जिस भागै चनोडु पठेट सोगो पालेन जिस चाहिँ वे हिसाबमा चाहिँ झिउठो जुन फुटसल जिया चोंडु वो फुटसल एले चाहिँ कन्टिन्युटी बि हिसाबमा चाहिँ ताम्रा काटेसन बोटिकावे जुल ओके हिसाब खस आ चाहिँ खल पुचो पाखे त्या खस चाहिँ तपाईले चाहिँ खल पुचन खासै छिटो भदिजा मसो ठेजो तर यसा न आजिबी थपिए मिले जिया न जिमसा चाहिँ ठोका साइड चाहिँ जिमसा बोटिकाहरू हिसाबमा चाहिँ जिमसा थोपाली बोटिकायो उडा फुटसलया निको टिम कुट्न नचिस उडा स ज्याजो स अनउना अनि गतिविधि काको दौरान सिक्क निपु सुंगु लकस जि खना अनि विभिन्न कठाया युवा पिन दथि धेरै बल्ला कठा जुया त्यो निपु सुंगु माहौल कठा जि अनतया फाइनल सेमी फाइनल लिबडी खला मासा सिक्क निपु कठाए फाइनल प्रतिस्पर्धा जिस खना चारासिनी फाइनल प्रतिस्पर्धा नेज तुलादर व असं श्री दुख्या गुटिया असं तुलादर पिनिगु समूहगत रूपमा छगु चाहिँ धेरै बल्ला कठा जुग उगु धेरै बल्ला पेनाल्टी शूट आउट मार्फत जिरुङका चाहिँ नापालाउ ओले लियालिउ ल्यापिन्छ ठगु नुव खन उडा सहायता पंकाटिएको जुल जनी झुपडी मेहनत झुपडी रिजल्ट सिडु रिजल्ट अनुसार झुपडी फुका पार्टी जिति गोल नसा जिपि गप्ले डाउन फिलिङ सर्टेन पर्सेंट प्लेयर पि सो मटी इंजर्ड दुसु जिमु एसा इंजर्ड दुसा जिमु पटी प्लेयर पिसा फुका थई पटी अनुभव केउडु वे अनुसार जिपि जि असा जगा जगा मखो मरु जगा जगा मखो झुपडी युनिटी थे जुदु प्लस झुपडी विभिन्न पुचा पिना प जिमु पटी फ्रेन्डशिप थे बन्ड छ बन्ने जसो वे अनुसार एकदम बाला दोको चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट याउदु मलाई दोको जम्मा जुदु नेवातो दोको चोरीला छु ओली कमजोरीला मरु मलाई गेमला बालो खज्यू लास्ट एकदम इमीपति पर्फेक्ट बल वया छ जिसँग गोल नौ ह मलाई मेउला छि एकदमै बाला नि ओए लास्ट क्वार्टर रे झुपति 6 गोल ने हैन एमी पर्फेक्ट बल त बोल तो पर्फेक्ट बल जि साछु या फै म त ला दोको दाजु किजा दोको छ था वइ मलाई अले दोको छन् बुसे जंगी थ मेपी दोको उडा ता मसिउ कुसु पिने लापी मलाई एपिना द्वावे खनी मलाई ने पुसोनी दोको बालेगा थ छ था दु ठुकट हे सुकागु उडा फुटसल कप ट्याकिट टाला ठुका श्री दुख्य गुटिया नाय रमेश तुलाधर न ठगु नुव ख व लस्ते ख उडा सहायता पंकाटिएको जुल जिंगा तो मस्त त परिचालन या हिसाबमा युवा पजैन बालको उडा समाधान खेला चुन लगारे जे बिचाला थो त्या रेलाई सिके नि बिसोय क मंगला आसा मिटु चाहिँ परिपाटे चाहिँ थ फ्रेन्डशिप पास पिथे खतम मिटुले न धने बाला न
अवश्य न ठुक ठ युवा पुस्ता पि जागृत ज्या ठुक ठ कासन झकीको दैगु उडाट न हरेक खेले चोन्यना चुनाउ दुरैगु दसु बिट झि तालागु अनुभूति जि याना चुनाउ जुल जि हाना छक उडा सज्याजु स उडा फुटसल गु सोकगु उडा फुटसल याना झझ ढाको कोचाका दिल स्थापित खलया युवा पुचा पिन्ट जि यक्कगु जि सुबाइ देछन चुना वेक अप इस भावे दिने न ठुक ठ बिस्कको ठ ज्याजो याना उनी फेमा अले उडाटेगु युवा पुचा या विकास निति वेक अप न्याउने फेमा देगु कामना उडा सज्याजु स जि याना चुनाउ जुल अवसर तो सोकगो उडा फुटसल बारे चिकपिन्छ रेडियो रिपोर्ट लगिने टुगुल ठुगु फुटसल कासा नापा कठ श्री दुख गुठिया युवा पुच लिउ कठ नेत तुलादर युवा पुच लिया लिउ कठ कसा टरा गुठिया युवा पुच र पेगु स्थानीय तामाकार समाज युवा पुच लागुटु नापांगु लिउ लिया लिउ कासमी पिन्ट पुच या यत फागुन 25 गते शनिले समापन ज्याजु स मुपा डाक्टर रूपज्योति कसान मेडल वसिल न बिगु ज्याजो उगु ज्याजु स जुगु जुला ठौजिस ठुगु ज्याजो यत कया बटिचा गतिविधि रेडियो रिपोर्ट स चिकपिन लेखेको जुल ठुक ठ युवा पे न्याउने उठाइगु उडा टेगु नीति छगु बालगु जाजुल समाजे न ठुक ठ युवा पे टेगु उडा समाज नीति छ गौरव व्याखला जाजुल ठुक ठ ज्या आ उडा समाज न पला न्याका ठुक ज्याजो एत कट्टुक न्याकी टेगु आशा पलसकासे आरस ज्याजो स जि पचाको टिका पाक्युने दिपा ठुका ठुगु आया उडा गतिविधि जनावेको छि ज्याजो उडा स ज्याजो स कव प्रतिनिधि पिन्त हटाएको सूच उडा समाज छिनकुको ड मुज्या वइगु 2075 साल चैत्र 16 गते शनिबार जुइतेगु दो ठुगु मुज्या गुंगु उडा थरिया नुडा याना दिपि सकल कव प्रतिनिधि भाजु मेजुपि इले अनिवार्य रूपमा उपस्थित जुयाति त बनचना ठुगु मुज्या स्वदया कार्यकालीय नीति ज्यासना पुचया नुडा न जुइगु जोगु दो ठुकी न सक्रिय रूपमा बोटिकै दिता इनाप दो ठा कसाख्य दलु आवास इ सुथसिया चिता इले उडा समाज असयि उडा समाज गोसले तस्का हे लोका वागु सोक्वगु उडा मुनाया सांस्कृतिक सांगीतिक व फेसन सो ज्याजो हन चैत्र 2 गते शनिबार च्यारिटी सोया रुपे केनिगु जोगु उडा मुना बालक स्वे टोफ्यु पिनिगु नीति सुवर्ण मौकाया रुपे टुगु ज्याजो ज्याउलख्य या डीएवी कलेज केनिगु जोगु याको टिकट बुक या ना थगु सिट सुरक्षित याना दिशा टिकट या मु 250 350 500 व 750 सक हन छक लुमंका छना उडा मुनाया सांस्कृतिक सांगीतिक व फेसन सो केनिगु जोगु था परिवारजन पिन्तन वना लुमंग सोझास उडा समाज अस नापाङ कुसी बचाको दिवा ढुङ्गा हाना सका चिकमे लस्कुस नापा हाना बना तैचुना ढुगु उडा स ज्याजो या सच्चियो च्यागु बोस जिका चिकपिनि ज्याका मे बिगेन तुलादर ठुका रेडियो पत्रिका चेन स फटिगु मेगाहर्ज तरंग ज्याजो कट उडा समाज नेबोया रेडियो पत्रिका चेन स फटिगु मेगाहर्ज परिकल्पना संख्या चुगु ज्याजो उडा स ज्याजो अवश्य न उडा स ज्याजो थाहा छ उडा समाज गतिविधि उडाटेको विभिन्न गतिविधि बुखय रुपे छ ठुगु ज्याजो स ठेका वइछु न यदि चिकपिन उडा समाज कुंगु ठर जिउ कला पुचले आ बड ज्या छुक ठय ज्याजो एन्चना दिगु दु तालिम जी फु चिरौ ज्याजो जी फुगु ज्याजो या चिरौ ज्याजो न जी फुगु सकटा ज्याजो या जानकारी जिमते ब्यादि त जी इना पेसे आरसे जुगु आया उडा गतिविधि जने पाके उने बुखय रुपे ज्याजो उडा स ज्याजो सोकागो उडा फुटसल कोचाला स्थापित खला युवा पुचया गोसले फागुन 24 व 25 गते युनाइटेड बाफले न्यागु सोकागो उडा फुटसल कोचागु दु ठुगु फुटसल कासा नापा कठ श्री दिघ गुठिया युवा पुच लिउ कठ नेत तुलादर या युवा पुच लिया लिउ कठ कसा तर गुठी व पेंगु स्थानीय ताम्राकार समाज युवा पुच लागु दु नापा लिउ लिया लिउ लापिन्ट फागुन 25 गते शनिले समापन ज्याजोले मुपा कठ झाइदिउम उडा समाज नाय डाक्टर रूपज्योति कसान मेडल कोखागु या याना दिगु खसा स्थापित खलया नाय सुवर्ण काजी स्थापित जिन दसिपौ ल लागु ख ठुकठ बिने स्थापित पाखे सिल ल लागु याना जुगु ख निगु दिने कासा नापांगु कासा कठ नेत तुलादर व कंसका टिम मिटिगु खसा नेत तुलादर टिम त्यागु ख ठुकठ निगु कासा ताम्राकार समाज व श्री दुख टिम मिटिगु खसा ठुगु कासा श्री दुख गुठी त्यागु ख ठुकठ लिया लिउ नीति कंसकार व ताम्राकार मिटिगु खसा कंसकार युवा पुजा लिया लिउ लागु ख ठुकठ फाइनल कासा श्री दुख गुठी व नेतृत्वआधार मिटिगु खस ठुगु फाइनल कासा टासा टस्कहे प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा न्यागु खस नेपिसँग मिटिगु कासा निर्धारित इ टकन
निगु टिम सोंगसोंग गोल याना बराबरी जी ढुंका लिपा पेनाल्टी किक याना फाइनल कासा लिचो पियागो ख ठुक ठ पेनाल्टी ले जे देखियो गुठी सोंगु व तुलादर गुठी निगु गोल यागो ख ठुक कासा या उलेजा फागुन 24 गते ये महानगरपालिका उपमेयर हरिप्रभा खड्की पाखे यागो ख लिसेन ठुक ज्याजुले विशेष पाकट झाइदिमा उपमेयर हरिप्रभा खड्की युवा पुजा या नाय प्रमित स्थापित खला या नाय सुवर्ण काजी स्थापित पिन्छ ठुक कासा टकाया ठठको नुग ख उगु ज्याजु सब फंका दिगु ख ठुक ठ ठुक कासा बेस गोल किपर रुपे सनिल तुलादर बेस खेलाडी रुपे सर्वोत्तम तुलादर फेर टिम रुपे स्थापित बी व बेस स्कोर रुपे यचु तुलादर पिन्छ शिरपा ट्याक दिगु ख मखा गली उडाटेको छे मिनाले ये महानगरपालिका वडा नम्बर 24 लागु मखा गली उडाटेको छे फागुन 24 गते बिहीबार नि बामला के मिना गुडु इनेसिया करिब इनेसिया चिनिटा इले मि च्याट सुरुजुगु उगुमी प्रमोद तुलादर या छे सुरुजुगु खासा लिपा पुष्प शिलाकार व मनोशिलाकार खेन पूर्ण रूपमा छिटी यागुडु ठुकठ ठुकु मियट नियन्त्रण यागु झोले नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बल जनपद प्रहरी पाखे दमकल हया मिसियागु ज्या यागु ख ठुकु मिसियागु झोले स्थानीय बासी पिन्छन ठठगु ठासा मामा कठ भूमिका मिटिगु ज्या उगुइले यागु ख मिसा स्क्वाड कासा विपक्षी तुलादर नापलाटा पेकागु अन्तर क्लब मिसा स्क्वाड 60 किलो साचुए कासा 150 किलो लोना पसन निको यतु तुलादरिया उडा म्यामचा क्याप्टेन विपक्षी तुलादर नापा सिरपा लाकिट टालागडु फागुन 23 गते बिहीबार यलया लबिङ मले जुगु टुगु कासा नापाङ स्थानीय ट्याकिट वेकर टालन दिगु ख जेस्मिन फिटनेस एन्ड आइडिया सपे गोसाले जुगु टुगु कासामी पिन्छ अन्तिम चरण टक ठेंगिट यकु टौल लोनी मागु ख टुगु कासा विपक्षी तुलादर निरो डाँटक या शिरपा लाकिट टालाक दिगु ख उडा समाज डमुजे जुगु वेगु चैत 16 गते शनिबार उडा समाज झिङखुकगु डमुजे झोले नुडाना जुइटेंगु दु टुगु मुज्या नुगु ज्यासना पुचा लेगु ज्याना जुइटेंगु ख उम्मेदवार मनोनीत पौ दुठिन त डिओ ई ढासा चैत 14 व 15 गते तयाटगु दुसा अन्तिम दि चैत 15 गते हिनेसिया सोटा इलेटक फेनटगु दु टुगु टामुज्या नुगु ज्यासना पुचा या लेज्या निति पुष्परत त्रादर संयोजकते पूर्ण ताम्राकार व पूर्ण त्रादर पिन्छ दुठाका निर्वाचन कमिटी न निचना टगु दु अवश्य उडा समाज अले उडा समाज आबद दुगु गुंगु थरचु खलापुचन विभिन्न कठाया ज्याजो याका चनि विभिन्न कठाया गतिविधि याका चनि वडहेगु ए उडा त समाज त चन्याका एकी मापि व्यक्तित्व कटा खटा अले उडा वर्गत समाज भेले पोपि जाति कटा खटेगु छ दसु बित उडा समाज अले उडा समाज सकल दुजपि लिसे खलापुचपि टालागु जला ठुक कठाया गतिविधि दिस वापटिका याका उनि खसा जेगु समुदाय विकास नीति जगु टठगु ग्वाली जिरेगु आशा भरसकासे आरस जजस जि बचागु दिपा पाक्यौने दिपा टुंका ठुगु आया उडा व्यक्ति जना वेगु जी ज्याजो उडा छ जस उडा समाज गोसले तस्का हे लोका वागु सोक्कोगु उडा मुनाया सांस्कृतिक सांगीतिक व फेसन शो ज्याजो हन चैत्र 2 गते शनिबार च्यारिटी शो या रुपे केनिगु जोगदु उडा मुना बालक स्वे टोफ्यु पिनिगु नीति सुवर्ण मौका या रुपे टुगु ज्याजो ज्याउला ख्या या डीएवी कलेज केनिगु जोगदु याकु टिकट बुक या ना थगु सीट सुरक्षित या दिशा टिकट या मु 250 350 500 व 750 सक हन छक लुमंका छना उडा मुनाया सांस्कृतिक सांगीतिक व फेसन शो केनिगु जोगदु थ परिवारजन पिन्त न वना लुमंग सोझा छ उडा समाज अस कव प्रतिनिधि पिन्त हटाको सुच उडा समाज छिनखुको ड मुज्या वैगु 2075 साल चैत्र 16 गते शनिबार जुइतेगु दो ठुगु मुज्या गुंगु उडा थरिया नुडा याना दिपि सकल कव प्रतिनिधि भाजु मेजुपि इले अनिवार्य रूपमा उपस्थित जुयाति त बनचना ठुगु मुज्या स्वदया कार्यकाली नीति ज्यासना पुचया नुडा न जुइगु जोगु दो ठुकी न सक्रिय रूपमा बोटी कयदि त इनाप दो ठा कसाख्य दल्लु आवास इ सुथसिया जिता इले उडा समाज असयि तन्यका कुसी बचाको टिपा टुका हाना सका छिम लस्कुस ना पहना पनि तैचुना ज्याजो उडा सजेजो स रेडियो पत्रिका चैनल साउथको मेगाहर्ज या परिकल्पना उडा समाज न्यबे कठन्य न वइचुंगु ठुगु उडा सजेजो चिकपिन्छ हरेक बुधबार थैले जिपिगेन तुलाधर लिसे न्यन वइचुना दिगु ज्याजो कट ज्याजोले छ उडा व्यक्ति न पखला बले से वेक अप दिगु नुगु ख उडा टेगु गतिविधि उडा मसिका लिसे विभिन्न कठाया उडा त्यसै न चंगु ज्याजो जानकारी बिया वइचुना बुझला थैजोले खला मासा आ उडा समाज टमु या
वो डमुजे बेटेउडु इके उडा समाज सको नुगु नेतृत्व न लेगु जन आ चाहिँ 16 गते जुटेउडु ठुल्याखा आ उडा समाज को ठन्याउनी ले उडा समाज गयो जसना पुज वरिगु सकसिया चुटा दुगु बिसेला ठौयाइले ज्याउन चुगुजुल ठौया ठो उडा ज्याजोया सच्चियो ज्यागु बोया डक्ले लिपांगु बेथे निमुरु लिपांगु बोडा सका सिहेजुल छ हरेक वास सम व्यक्ति ठुगु जन सब बना वेक अप नुगु खटे अले वेक अप छ ठगु छिटे दिगु दछिटे हासिले अनुभव अले वेक अप छ यकवै चौ ज्याखया जानकारी बिगु आजु कया वेक अप न पखला बला ब्याक चुगु जुल र ठौ छ खला बला ब्याकीको दौरान ताइनिसे ठैट नेपाल लिपि व रजना लिपि पानवचन दिमा व्यक्तित्व त ठुगु जन सब बन्चिन गुजुल खैतला रजना लिपि नेपाल लिपि ढाँचा त नेपाल सरकार युने दट्टा काको नीति ठुकठा लिपि छेउको अवस्था छ खण्डासिने लिपि छेउसाना नेपाल सरकार ठुकठा लिपि दट्टा सरकारले मानेर बिउ रासे खने मरो ए जुने ठाउँ छ त्यो लिपि गुठिया नकु भाजु अनिल स्थापित नापछि छ त्यो लिपि गुठी नाप सम्बन्धित ज्या खलावाला व्यक्त नगुजल वेगना पछि छ त्यो लिपि गुठी उडाट गुकुठ चोन्या चुना दिगु तुले उडाटेको भूमिका छुटुले त्यो लिपि मकटेको नीति टाइट टक त्यो लिपि लिंगटेको नीति फुक्क निस ठाउँ छ पा बाजु अनिल स्थापित लिपि गुठिया नकु भाजु र टको जुल तस वेगना प जुगु खलावाला यनि पाखे हुने ज्याजो उडासे ज्याजो या सच्ची उच्चाको बोया डक्ले लिपांगु भो डकलापा से लस्को सेना सुनको जुल ठुगु उडासे ज्याजो या सच्ची उच्चाको बोस सुबा ताइनिसे लिपिकुठी अनुभव ठुगु ज्याजो स इनिगु कथा छ ठुगु ज्याजो स छिटा बना सुनको जुल डकलापा लिपिकुठिया नकु कथा लिपिकुठी ठौकुने गुकु ठ न्यावन जंगु लिपिकुठी बारे पचाकल करनिस जेसन लिपिकुठी संगो नि संगो उद्देश्य रह्यो चाहिँ नेपाली ठयो मौलिक लिपि दु जेसन थन सेका जन लिपि रह्यो चाहिँ नेपाली ठयो मखु जोले ठयो लिपि दुगु सी ढुंका चाहिँ झन्डै थौसिया पिदन्य एरु 40 वर्ष न्ह चाहिँ ठो नेपाल लिपि गुठी चाहिँ नि संगु जुल अले वो लिपि सेके ढुंगा अबले न ल्यामा चापी पिन्छ चाहिँ ठो नि संगु अले वो नि सुन ढुंगा चाहिँ ठ पिन्छ छुले ढाबले नेपाल लिपि दै ठयो देशु लिपि दु ठो लिपि चाहिँ मेमे पिन्दन सिनेमा सेनाबीमा अले वो जुल्ला चाहिँ जिउ ठयो मौलिक गौरव न दै दैको ठ ल्याखा चाहिँ तो सेना वइ चौ जुल अले ठुक्न चाहिँ नापा जिस लिपि सेन्यु सेक्यु लिपि चाहिँ पत्रिका पिकाउ कथा चाहिँ जायन वइ चनो खसा आठो झन्डै झन्डै सन् 2006 बेला चाहिँ जिउ चाहिँ सामाजिक सञ्जाल त अयो न यक्को वेर हुँला अले वो इलानि से चाहिँ जिउ तो कम्प्युटर जुल डिजिटल चाहिँ वनमा जि ढुंगा लिपा जिमस चाहिँ तो नेपाल लिपि याटा चाहिँ डिजिटल करण न याना यंका अठरे रे आठौं गने सामाजिक सञ्जाल बोबले चाहिँ फेसबुक युट्युब ट्विटर अयो डकोडु ल अयोली न छेलिजिको चाहिँ ठुलिपि याटा चाहिँ जिमस चाहिँ देख्यु कथा चाहिँ जायाना वइ चुनौजुल थाले लिपि गुटी चाहिँ ठौकुने समय अनुसार ई अनुसार चाहिँ न्याउन चौजुल हमला हजुर जी अठे न्याय मफरा लास चाहिँ लिकुनी चिठा दैन मको मनो र आकर्षित न जी मको एजुले ठौकुने चाहिँ झिसा ढाडन कि नेपाली लिपि याटा चाहिँ सक्ष्या छेलजी गरेका चाहिँ कम्प्युटर फोन देख्यु अठे ठाउँकुने विभिन्न मोबाइल यु लागि चाहिँ छेलिएको फोन जुल अले मोबाइल छेलिजो एप्स त देख्यु मखला अरे ने छे चना आ लिपि सेकेर चाहिँ लिपि गुठियो चाहिँ कक्षा कोठा वयामा ढयु मख के ठौ कोठा चना न अनलाइन कठन सेकेजु अरे रे चाहिँ जिस युट्युब न छौ चाहिँ प्रोग्राम डेगा टेटिडु ओके नाना चाहिँ नेपाली लिपि चाहिँ सेके खनी मखला सेके अब मोन्टे चाहिँ छु भ्रम छुटासे मोठु खला नेपाल लिपि रञ्जना लिपि गटा ठु लिपि चाहिँ न्यु पछि फरक छुका छुडु भिन्नता छु आजि नेवाटा दैपि नाफासे कलात्मक रूपमा जेपि मखला एजुजुले सुनो चीज चाहिँ छटा जग्गा सन्तुष्ट मजु ज्या छनगा एजुजुले चाहिँ मेपि गुली देशे चाहिँ ठय लिपि मर्पि न यक्कोदु आजिस ढा अमेरिका रे अमेरिकन टेन ठपिने लिपि नमरु भ्या नमरु लिमस ढाइले जिबिन दक्ष गरिपि जिबिन न भ्यादु न लिपि दुडाइ मखला तर झि चाहिँ भ्या न दु अले लिपि न छगु जगु मख झन्डै झिन छगु झिन्गु लिपि दु ठय लिपि ख विभिन्न प्रकार अले ओके मध्ये चाहिँ झिटा चाहिँ ठो ब्राह्मी लिपि पाखे वइसौ खसान झन्डै 10औं 11औं शताब्दी पाखे चाहिँ नेपाल लिपि चाहिँ प्रादुर्भाव जुल ओ छेलाबला जुल ओ विकास जुल रह्यो इतिहास जोराछ अलि वो नुगा फुजी मोल ढाउ जुल रञ्जना आँखा जुल रञ्जना ढाउ चाहिँ दक्ष बालाउ छ्यापिया टाउ अर्थ बिउको ठाउँ जुल अरे एकदम आनन्द बिउपट्टि आँखा जुल र उया नाप नाप कुम हिम पास्म
लिटुमो अठेटका कुएमो रका छिन्छको छिन्युको लिपि चाहिँ छिउदो दाइले छौ खनि नदिल अमेरिका मलाई ठाउँ लिपि मरुको अवस्था नेपाल न युने डाटा जुटा रञ्जना लिपि डाटा याको अवस्था न दिस छिउ मलाई छिउ लिपि डाटा जुया नि नेपाल उठे छौ चाहिँ अन 2000 रुपैयाँ डाटा जुटा टा लागु जुल ठुलिया ख चाहिँ नेपाल सरकार गुठो लिपि त महत्व ब्यावन चाहिँ मागु उली महत्व ब्यावन चाहिँ मुख छारा छिने डाटा याउ चाहिँ ठुली पिछला डाटा या तर ठुली पिछ 72 रुपैयाँ राज्य क्षेत्र गुठो महत्व दुईमा ओ महत्व बिउ ख छिसा वा मचा लिपि गुठी चाहिँ ठुलो गुठो छ ठुकिया चाहिँ झिमु तो लिपि गुठी निसंगो उद्देश्य न वयक तो झियो ठाउँ मौलिक लिपि डेका न झिसा ठुकी त चाहिँ राज्य पाखे अथवा सरकारी स्तरीय व विधिवत रूपमा चाहिँ सिनेकने ज्याचौमहरु एजुली ठुकी त चाहिँ हाना सिनेकन याकमा झिसा सेकेनमा ठुकी पुनर्जागरण यामा रगाठो लिपि गुठी निसंगो जुल आजिमसा चाहिँ विभिन्न चरने वना विभिन्न क्षेत्रीय वना सरकारी स्तरीय न ठुक ठाउँ चाहिँ सल अभ्याकन चुनौदु रञ्जन लिपि नेपाली लिपि जुल अहिले नाजासिन झट्न दिथे संयुक्त राष्ट्र संघ चाहिँ दर्ता जुबिले न चाहिँ रञ्जन लिपि झिउ लिपि रखा चाहिँ दर्ता याउ जुल एजु जुली ठुकी त चाहिँ राज्य न मा कठ चाहिँ याटा डाल्ला छ ठुकी त छेला बुला यार डाल्ला छ ठुकी महत्व यो कोन दै राज्य सट ठुकी त चाहिँ टस्का हालिमा हो मलाई छुक ठया न्यापा मटाओ सरकार ठुइले जिसा खनजोंले पटी त दबावमूलक ज्याजो चाहिँ अथवा दबाव बिम फुगु अवस्था लिपि गुठी खगे अटे न मखो जिमसा विभिन्न विकल्प मार्फत वञ्जनहरु जिसा द जको बिया हाला जको न जुइ मखो एजुले जिमसा दक्षिण छेलफेको अफुक रखा चाहिँ कम्प्युटर फोन ड्याकेट न एजुइ बेला चाहिँ आजि मसा रखा दै चाहिँ अफसर दै मखट हमेशा न चाहिँ टाइप याद डाल्ला छ ओके चाहिँ मखला रञ्जन लिपि चाहिँ प्या होइ कन्भर्ट म कि वे कीबोर्ड जिमसा देवनागरी घटे टाइप याखो अटे टाइप याद दा टप्यङके अप्सन चाहिँ रञ्जन लिपि अप्सन लगा होइ नेपाली लिपि अप्सन लगा होइ मखला आ ओखने ठुके जिसा बिस्तारै छला बेला न हेर्नु आ ओखनो चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमण वबले यहाँ महानगरपालिका चाहिँ गु हनपो बिउ बेला ओके रञ्जन लिपि न छला दिउदु मखला ठुक्न जिसा बिस्तारै बुनु त सुरुवात चाहिँ जुया होइ जौदु तर गक्क माकको चाहिँ समर्थन अथवा सहयोग अथवा नुग चकंका ठुकिट चाहिँ के चन चौदु ढाउ स्थिति चाहिँ मर्ने अझ संगीतैपट्टि उन्नुगाला संगीत अवस्था संगीतता उन्नुगा स्थानीय सरकार वेट हुगाला अझ छिपिने ज्याटो चाहिँ अपुलजि नकिने छौ दसुन वला महानगरपालिका छिलो ढाउटे ज्याटो अप एउटा सहज वातावरण दुख ठोइले जीवन आशावादीला उके ख जी झन्डै 2047 साल पाके भोजपुर वना चाहिँ भाषा लिपि सिउनोगा अनुजोपि नेवाटे त भाषा लिपि सिन्नगा वनु अहिले अन चाहिँ क्याम्पस सिप जल सहायक क्याम्पस सिप पिन्सन वेगा पि नेवा मखो गैर नेवा वेगा पिन्सन नेवा भाषा के रगा सेका दिला मखला अबले जी वेगा पिन्के छौ ने सटयो छिक पिन्सन छ्या सेका दिउले रगा नेनाबले वेगा चाहिँ पिन्सन छोरैरु लाभले जिपि सरकार कर्मचारी याबले छठासम्म मेठा सरे ज्या चुनिफु मखला एजो जुले कने कसा जिपि काठमाडौँ वे बोले आ सरकार चाहिँ स्थानीय भाषा लिपि या छेलाबले या डल्ला सला जिपिला अनुमति बेला चाहिँ जो जी छ्या सै मखो लाटा जी या चन्माले अघि आवन छे तो सेके रगा चाहिँ उ इले 47 सालियो मानसिकता मखला तर जिमसा आशा नन अठे खगे स्थानीय रूपे व राष्ट्रिय रूपे न तो भाषा त लिपि त छेलबला याना गिरखादिउ कठ आशा नख ओ जुयाजौ मरो आशा या ठो चाहिँ आ संघीयता व स्थानीय सरकारले चाहिँ ठो चाहिँ छेलबला हुने अठेरे आ ठो राष्ट्रिय भाषा आयोग दु ओ भाषा आयोग पाखेन निर्णय वेर गुल्ला उयो पाखेन कोछना वल्ला मखला नेपाल लिपि रञ्जन लिपि व नेपाल भाषा न छेलबला बालक जुइरगा आशा चाहिँ यान जनाउदु खेतले जाजो ठो उडा सजुल उडा स ठासा त उडाटेको विभिन्न गतिविधिले उडा सेन्चो ज्याख या चर्चा व परिचर्चा याको जुल ठौँडाइ ठोइले जिसा नाप्लागु हुनी चाहिँ ठो उडा त दाइ सम्म उडा जिल्ला जिसा लिपि गुठीको उडा व्यक्तित्व चोन्यान चोङ खण्डु वास्तविक हामील जासा उडा त चाहिँ लिपि गुठी जाया गुनिसे का लिपि गुठी चोन्याकु नीति का चाहिँ गुक ठ योगदान चोङरु उडाटेको भूमिका छुटु छि न्यान दिउ ने सकठ दुवाला स्वेबले नेपाल लिपि गुठी स्थापना काल अन्से आटको न चाहिँ उडा त योकै ओगे सहभागी ज्या संलग्न ज्या वइसौंदु आटको स्वेबले न सोम ला झि नाया ज्या नेतृत्व दि ढुंगु पिए सरल कसा रगा छमजुल अले मरे ढुंगु मेम सरल कसा निम सरल कसा चाहिँ नाया ज्या दि ढुंगु दुस आठौं को न चाहिँ जिमि नाया चाहिँ निरञ्जन तब उयाका जुल रास आजि नकु कठ चाहिँ टर चाहिँ ठन चाहिँ सेवा चाहिँ यार न जुल मखला अठरे थे मे विभिन्न क्षेत्र विभिन्न इले चाहिँ लिपि सेन्यु लिपि प्रवर्धन या अयोजना चाहिँ मेमे पिन अपनापन झि उडा पिन यको चाहिँ टी नुगु पुस्ता जे खलन जुन नुगु पुस्ता चाहिँ छुन डाउ जुन ठाउँ कुनै पनि अवस्था नुगु पुस्ता न दो ठाउँ कुनै जिमसा चाहिँ छौ नु चाहिँ जाजो हैजन दो त लिपि या त चाहिँ आ छिन हजन दैरि रंगुला ई कठ चाहिँ छि न्यान मारगा कि जिबि चाहिँ ठो
विभिन्न सामाजिक सञ्जालीय माध्यममा चाहिँ ठो लिपि चाहिँ प्रवर्धन याञ्चन ढैउ खास जिमसा आठौँ गर्ने टल्या वना लिपि चाहिँ प्रवर्धन याहरुगा क्याली जात्राहरुगा चाहिँ नु याञ्चन हो मखला ठो ज्याजो या बेला न चाहिँ जिमसा चाहिँ जिपि दुसान युटेटै ल्यामा पिन्टे चाहिँ ठुके चाहिँ नेची कावेका पिन्टे न्हने तया चाहिँ जिमसा ज्याजो न्याक्छन जुल ठो ज्याजोले न यक्को पासपिन दु ओके मध्ये झि ओरा पासपिन यक्को चाहिँ दु मखला वेका पिन्सन कन्ट्रिब्युट याञ्चन दिउ दु अले ठो लिपि प्रवर्धन याउ लागि लस्ता खना डुकी मोर छ गौरव याको ठाउँ चाहिँ युवा उडा युवा टेको चाहिँ ठिकै प्रतिनिधित्व डुकी मोर दु ठुके चाहिँ आ जस्तै थो जिमु तो मग थो जिबी चाहिँ जिमु झिन्जीमा सिउ छौ टिम दै जुनि लासा ओके चाहिँ जस्तै ना क्यामल लासा न झिस ना क्याबले न बछिमा एकला दुजी जस्तै सुयोग्य ताम्राकार धामन्ती विद्यासागर तोलाधर दु शैली ताम्राकार दु प्रमिला ताम्राकार दु एलेना ताम्राकार दु ठुक्न एकको पासमी चाहिँ ठुके चाहिँ वना चाहिँ नेचला वना चना दिउ दु जी एक सुयर चाहिँ लिपिगुटी गतिविधि छले चाहिँ उडा समाजना प सहकार्य याना चाहिँ लिपिगुटी चाहिँ ठुकुटा लिपिसिनीको अथवा उडा समाज दुजप लिपिसिनी जिफु उडा समाज आबुदु दुगु गुंगु थर झिउ खला पुचा पिन्ट लिपिसिनी कोठा ज्याजो लिपिगुटी याना चाहिँ पटी चाहिँ मखला रहे छ जिगुल्टको सट्टे खटे उडा समाज नप ठिठी क नपला छौ न्यू चाहिँ चरने चाहिँ जुया चौदो तर छि ढैडी थे गुली जुइमा ख वो चाहिँ जुया चौ चाहिँ मरु तर अहिले झिस ठो आइयामा डुकी मोर गाडिया सोएबले न चाहिँ वास्तवै झिस उराटे चाहिँ नेपाली लिपि रञ्जन लिपि यु बारे सेकिसिके यास यक्वे बाले छैले ढाबले उराट चाहिँ आटकन सोयो खस छौ पैजान छले ढाबले लासा व्यापारी आइपि ढैको ठाउँ पैजान दु मखला अलवो हिसाबमा सोल्ला छ आठो उराटे ठो रञ्जन लिपि छला बेला न ठाउँ कने चाहिँ नेपाली नाप्न लासा भुटान मखला मंगोलिया चीन जुल अले उया नाप्न पयो चाहिँ यको देश चाहिँ छला बेला दु ले उ इले चाहिँ ठोलिया ख ढाउ खस चाहिँ लासा चाहिँ उ इले चाहिँ नेवा व्यापारी पि गुपि उरापि उराट ख उराट सन नेपाल पि रञ्जन लिपि ओके छला बेला या नीति ओके यंकु नीति न यको चाहिँ योगदान बिलला दैथेन च अथे रे मे सोसले ढाबले आ न सोयो खस यको उरा बुद्धिस्ट जुल मलाई बुद्ध धर्म नालाकाइ चपि अले यको ग्रन्थ त ठो बुद्ध धर्मी ग्रन्थ त चाहिँ जिउ ठो रञ्जन लिपि नेपाल लिपि सोइटडु अले झिठा मध्ये न यको सिउ छ अझन यको ग्रन्थ देफनी कि झिस वो बहुमूल्य ग्रन्थ छु भाषा सोइटला छु सोइटडु गठिडु अलोके विभिन्न ज्ञान गुण्यु खन देफु मखला अले प्रविधि खण्डेफु वासयु खण्डेफु स्वास्थ्य खण्डेफु राबले त्यो विभिन्न खण्डुसाना झिस छिके छे चौपटी ग्रन्थ त सफुट वन्तन झिस ठो चाहिँ सेकेमा थे खण्डु अथे दैथे मेउ कठन ढाउ खस जे आ उडाटेर छौ कठन व्यापारी एपि मखला व्यापारी एपि ट्रेडिङ लाडु पि दै कठन मसिका दुजास आ झिस ठुकियत न रञ्जन लिपिहरु चाहिँ नाचन जिनान ठो बालागु छापियाटगु कलात्मकको आनन्द बिगु आगा जोजुले ठुकिले झिस विभिन्न कमर्शियल प्रोडक्ट देका ठुकिले यंगी फडरा लासन झिस चाहिँ ठो लिपिन प्रवर्धन जिउ व्यापार व्यवसाय न प्रवर्धन जिउले खन चाहिँ दुगा आर्थिक पछि न छिपटी सन्दर्भ चाहिँ जिउठे जुन आर्थिक रूपमा ठो लिपि पाके सबल जुइफैगु सम्भावना चाहिँ गुल्टकटो सम्भावना दया दु ठुकिले झिस चाहिँ आको रूपमा चाहिँ लिपि सेन्यु सेक्यु ढयु कठा जग ढाबले चाहिँ यको खनमर्थे चोनिफु तर ठुकिले चाहिँ नाचना ढानु जिउ विभिन्न ज्यायंगे मला जस्तै सिकमी याबले चाहिँ विभिन्न सिउ बुट्टा टेउ निसेका उयु ज्याया उठासे चाहिँ ट्रेडमार्क कठा चाहिँ रञ्जन लिपि जुल रञ्जन लिपि कोटाछेर जुल किरे छला वने बुला हेफै अरे झिस विभिन्न आ लुवयु चाहिँ टिसा डेकी जुल मखला अरे झिस लयु गार्मेन्ट सम्बन्धी ज्याया खस ओके चाहिँ झिस बुट्टा चाहिँ रञ्जन लिपि मे बुट्टा मकी रञ्जन लिपि बुट्टा कठा टै बिजुल अरे चाहिँ झिस छेडे कि बेले पल्ली ची बेले अयो ठासे न चाहिँ ठो लिपि त चाहिँ न्याठा टै बिउ कठा मखला ठोकटा चाहिँ एकदम विभिन्न कमर्शियल आइटम चाहिँ झिस डेकी जु रञ्जन लिपि पनि खना खस रञ्जन लिपि नेपाल दुनिले छला चाहिँ प्रे कोहे दसुदु त डेपिन न आयो कोठा दसु डेफु छिटा छुए छु आयो आ ठुके नीति झिमसा सिउ न्यारा खोर न्य छौ चाहिँ अयो ज्याजो जुल गन चाहिँ फेसन शो जो बेले वो फेसन शोले चाहिँ वो ल यो चाहिँ बुट्टा त दको चाहिँ ठो रञ्जन लिपि आखा त सम्मिश्रण याना संयोजन याना डेको ढकाडिउ कोठा मखला वो दु अरे रे आ छिठा न ठोकने ठो फेसन ने जुल मे एन्टरटेनमेन्ट ने जुल मखला यक्को मनो त झि उरा पुस्ता त न वना चौंडो रास न नापनाप आठौं कने नु कोठा चाहिँ ठो साउथ अमेरिका चाहिँ विभिन्न देश चाहिँ मखला पेरु कंगो अनि यक्को देश चाहिँ अन समझि नेवा मचा चाहिँ वना छे जागा चाहिँ
रञ्जना लिपि चाहिँ आँखा चोइछौँ ठुला ठाउँको नै यो खजुला नापन सोल्ला छ गनन चाहिँ त्यो माइने बुद्ध धर्म यो चाहिँ गुम्बा डडराला छ अन रञ्जना लिपि मर्याको मगा एजुले आछि छुज्या चाहिँ चाइना तिब्बत मङ्गोलिया अनुमुनि ख रञ्जना लिपि बालाको सब वन्डा छ अनुमुना चाहिँ लासुङको चुना प्यालाना चुनमालीमको एकदमै मालामाल जुइरका चाहिँ चाइनिज त्यसना जिम त तैजौँ मखला छिकमी जास जिमसँग चाहिँ छिकमिन त ज्या चाहिँ दही चुनी र कार्य जो बालो खन जुल लिपिसेनि ख चाहिँ देवना कमे आफै मलाई चाइना उना चाहिँ वो दु अलि धेरै जिस प्राचीन रूपमा सोए बेला न विभिन्न हलजोल त दु मखला उके चाहिँ रञ्जना लिपि चाहिँ छेल्यो जस्तै नापा मङ्गोलिया चाइना चौपिने चाहिँ सैनिक टे न चाहिँ वारे उनी पनि सैनिक टे न चाहिँ छेने चाहिँ गु हेलमेट दै उके नाम ओम आ हुम रगा चाहिँ वो छौ मन्त्र चाहिँ उके इम त चाहिँ प्रोटेक्ट किए रखा चाहिँ मखला ब्रह्माण्ड चाहिँ शक्ति चाहिँ इम त चाहिँ दै रहेको नि वो विश्वासमा चाहिँ प्रेचुए चाहिँ चलन मखला ठु ल्याको चाहिँ धार्मिक रूपन त महत्व जु जीवा छ कन्दै धर्म संस्कृतिलाई यो क्वेदु मखला एजुली छ हछ मलवर यङ ढकारिया नेगा आखै छग आखा यान्ट कुट्टा छेर चया तैरे बुट्टाला जिस यो कोठा खनी मखला अरे गनन गुम्बा चैते दै अन चाहिँ ओमनि पद्मे हुम मुने मुने महामुने साक्य मुने स्वाहार चोयो अठे रे यो मन्त्र चाहिँ चोइटाउदै मखला ठो चाहिँ अनिवार्य कथा जुले चाहिँ जिस ठुकीट चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा न ठु यो क्वे चाहिँ महत्व एसा उडा सज्या जुन जुन दिपि न्यानमी भाजु मेजु पिन्ट चाहिँ न्युगु लिपि मलाई चाहिँ न्युगु लिपि जिस खान ठुकी महत्व गुल्टको दु मलाई ठुटा जिस चाहिँ छा छेला बोलामा ठिकै परेछ ढाठिक माछा छुके कोठा ढरे दक्ष मध्ये चीजला सुराले ठोची देशीय ख ठने विकास जु हे कोठा चाहिँ जिस ठिकै मलाई ठौ चीज प्रवर्धन यावला चीज थपिन्छ या मलाई छौ चीज सुराले छि ठने चोना चोन्तरला छिट जुगु छुडु गेडु ढिउ चाहिँ वा चाहिँ मु जब जि विदेश आउने कर्पिन हैन डन्माले छौ छुडु रखाइने नेबले छि चाहिँ अलि अन पोक्ना छुया मरेका नांगा चन मनला समस्या जु एजुले जिमो चीज ठोख जिमो सभ्यता ठोख रखा ढिउ लागि जि सभ्यता मसिकिउ लागि न जिस ठोसेक मलाई छगु अलि मेउ चाहिँ ठुके चाहिँ फटो डाल्ला छ छि के दु क्रिएटिभिटी ड डाल्ला छ जिस ठुके चाहिँ विभिन्न चीजहरु चाहिँ सृजनशील चाहिँ जाया भई उके न चाहिँ छु आर्थिक रूपमा न ठुके है भई अलि मेउ आनकन त जिपिन अब छौ फुसल चाहिँ सब टाउ जुल विदेशमा चाहिँ विभिन्न पर्यटक त वइ अलि वइ पिनला इन्ट्रेस्ट विभिन्न जीव हो वयका पिन छ प्रस्ताव सुतैले लाछ आ जिमस याना वइ चनो ठे 3 घण्टा अथवा 2 घण्टा चाहिँ छौ क्लास काइबेटस मखला अलि छौ क्लास या चाहिँ छम मनो यो छिया छ देपाका विदेशी तयके अलि वयका पिन चाहिँ यहाँ पिन चाहिँ अनटया 2 घण्टा चाहिँ छौ क्लास क्या हो अन चाहिँ रञ्जना लिपि ढाउ छुखर घासना बिउ मखला अलि वयका पिन चुए सेक्यो उक्यु बाहिर जको कन्यो या त अलि छमेसो छिया छ ढाबले थयो ज्या चाहिँ या फट डल्ला छ अवसरले यो क्वे दै अकि जिस थयो ज्या न ठुकीटे चाहिँ स्वाना तै बेला डल्ला छ लिपिए आँखा जको चुए मके ठुकियो चाहिँ सृजनशीलता उकिटे चाहिँ झिस लक्षण उके चाहिँ संयोजन याना यज्ञ फड्डा छ ठु लिपि चाहिँ यक्वे चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ उपार्जन या भए अवश्य न छु ख उडास ज्याजु नेचना दिपिछ ठगु नुगुले तै अलि लिपिट ठगु जीवन छला बला हैरके जि आशा फसल कैछ न दाइ बारे खला मासा दाइ स्थापित खला खे जुगु विभिन्न ज्या खोइन छ ग्वाल्मी कठन दाइ ज्या जोंगु खैतला खुन सोकगु उडा फुटसलगु उडा स्थापित युवा खला पुचया कोसले जुल इखेन दाइना ठगु भूमिका जोमडुगु भूमिका मिटा जुन दिम व्यक्ति जुल्या खन ठु बारे खन खन आठो झिस चाहिँ दया युवा पुस्ताका रहेछन् वयका पनि जीवन चाहिँ मसिक्यो जिन्दगी मसिक्यो नीति न चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ भेलेफुनमा अहिले ठो चाहिँ वयका पिन त नेचिका वयका पिनो व्यवस्थापन ठोडको जाया ढुन्डा व वयका पिनसँग कने समाज उनले समाज गुख्न यो घटना दै परिघटना दै अहिले गुख्न सामना या भई अहिले अन समस्या होला छ गुख्न ट्याकल या भई अहिले उया नाप्ना समाज चपि नाप गुख्न भेले पनि रे छ अवसर नजुला एजुले ठो युवा पास बिजापि के पिन्ट चाहिँ सहभागी ना वयका पिनो पाखे चाहिँ ठो ज्याजो याको जुला ठे उया नाप्ना चाहिँ छि उडा देउन गुंगु जाति दु गुंगु जाति दठिन ठाउँ ठवले चाहिँ परस्पर भेले पुना सहयोग समन्वय या निदिन ग्वाले जुइ दु कठा चाहिँ ठो गोसा गयो जुला अहिले आठुक्न चाहिँ छौ हटक वयका पि सफल न जुया दिला कासना बालाके कोचला आ सोकटक या फुगु ज्याजो रेन बालावे खजला ओके चाहिँ जिमी पदाके पास पिन अपना आजिमी पिन चना ग्वाली आइपि
पाखेन माउ कठ चाहिँ गुवाले चाहिँ ओटिब चाहिँ बिहा हुए थो स्थापित खलाय खबाक नप नप उडा समाज न ठन ख छटवा हेटने मासुल जित दाइन एक दायु मिखा सोले उडा समाज न छु उजिया ख उडा समाज या जसना पुचन न छु उजिया ख त दाइन गुठन सोचिन उडा समाज उडा टेउनी दि चाहिँ जयाउरीको ठाउँ चाहिँ जुया चौजुला आठौँ कुनै रिपेसे सुयमा लास जी नजन नेठना थे जी समाज ज्ञान भेले फुनिरु विषय वस्तु चाहिँ जी 25 पिचाया मार्ने छौं एजुजुले चाहिँ आज जस्तै उडाटे विभिन्न क्षमता दुपी विभिन्न खेले दुपी न दु ढासा वगा पिनु सिप क्षमता व ज्ञान बुद्धियाट चाहिँ तया ले मेबी समग्र उडाटे चाहिँ गुख्न ठका फै मखला अले वगा पिन त सृजनशील कथा चाहिँ रोजगारी कथा व आर्थिक रूपमा गुख्न सशक्त या फै ओके पाकिन बचिज ठौकने ध्यान बिया वने फट डाल्ला छ जिउ समाज चाहिँ बचिज रूपान्तरण जुइला अझ चाहिँ प्रगति जुइला ढैठै छौं ठोठोले इले चाहिँ ठैको ठै समाज आवश्यकता चाहिँ गुल्ले देखेर आउडा समाज मेमे कथा समाज ठोमे इले चाहिँ ठैको ठै समाज ठीक जुइ मजो आठो जी मनो त चाहिँ सामाजिक प्राणी जो जोले जी समाजलाई चुन्यु जुया जुल विभिन्न जी समाज दै टवायु समाज मखला क्लब डेफु मेमेउ जी जायु कठायु जीफु ठो ढैठै चाहिँ जी परम्परागत रूपमा जयन होइछनो अथवा ठौये छौ फुच दुनि चाहिँ झिडु जुले ठो जुलन छु बामलावा मखो बालाउ ख अहिले छौ समुदाय दुनि चाहिँ न अनन्न मगा मचा चाहिँ नगेट उ चाहिँ चिका सकसित समतामूलक याना उनी कठा चाहिँ जाजु कठा चाहिँ न्या बोले चाहिँ यो समाज न आवश्यक न जो बानला तो समाज लागि मेउठे क्लब थे जो लास चाहिँ उली हिसिदै मको तर ठो चाहिँ समग्र समुदाय चाहिँ पहिचान व अले उकिए विकास या व अले उकिए व्यवस्थापन समुचित व्यवस्थापन या लि नेचले फड्डा छ ठयो चाहिँ समाजमा चाहिँ बालावे टिब चाहिँ बि भइरहेछ नक्टिन छौ खन हेर्न दिला उडा समाज चाहिँ समस्त उडा आर्थिक समृद्धि हेगो अले आर्थिक रूपमा ठकागो कठा जाजु छ बाला रहदै अयु गएको ठाउँ जाजु फुछु कठा सल्लाह सुझाव दै ठुके चाहिँ जी नजन छि विभिन्न सेक्टर न दु विभिन्न ज्ञान दुपि न दु विभिन्न क्षमता दुपि चाहिँ उडा त यो क्वे दु एजोले चाहिँ आ ठुके चाहिँ झिस चाहिँ आ बिचाया मलकी झि उडा ढैपि न छौ कठा चाहिँ विभिन्न सेक्टर विज्ञ ज्या चौपि मखला स्थापित छौ ठासे तुलाधर छौ ज्या विशेषज्ञ ज्या चौपि कसा त छौ क्षेत्र विशेषज्ञ मखला शिखराकार छौ कठा अरे ठुक्न ताम्राकार छौ कठा ढाबले ठुक्न विभिन्न सेक्टर चाहिँ एक्सपर्ट टेउ चाहिँ पुछ खनि एजुली वे पुछ यो लागि न झिस चाहिँ हानो नेठना चाहिँ यज्ञ फै वे ज्ञान गुण यत्न चाहिँ ठौको ने नु कठा चाहिँ गुठ या फै आधुनिकीकरण हे मला उ याबले न चाहिँ छम झि नेवाटे चाहिँ एक छक बिचायना सोयाबले चाहिँ गेले ढाबले सुन ज्याबले चाहिँ याका या छ पर्सनलाइज याना इन्क्यु आ उकिटे चाहिँ भछि पर्सनलाइज मेसेज छौ चाहिँ कम्युनिटी ओन जिउको न कम्युनिटी इन्भल्भ जिउको ठाउँ चाहिँ ज्याना वना डाल्ला छ संयुक्त लगानी संयुक्त प्रयास ज्यायाको कथा चाहिँ वनिमाला ओ जोला डाल्ला छ झिस आ ठाउँको नै वर्ल्ड वाइड न सोला डाल्ला छ ठुक्ट पुचले मुना ज्याना वनि फट डाल्ला छ ज्ञान पुँजी मखला अठेरेठे उक्यु चाहिँ दायरा अनुभव यो डकुन समिशन जिबले तस्क बालाउ ज्या फै अकि आर्थिक रूपमा छि ठुक्ट न्याजावन माले जिउ एक्सपर्टिज गुड विषय वस्तु दुख उकिटा हानन चोन्याक्यो अले उ हान प्रस्पेरिटी या कठन ज्याजिफो अकि चाहिँ ओ यार चाहिँ झिस मंका कठन कुटयना मंका लगानी याना चाहिँ न्याउने फट डाल्ला छ अझ बालाइरहेछ अवश्य न छि बिगो मु विचार उडा समाज नलकै धेगो आशा पलसन ति कै चुनक जुला जजै झेली पांगुले ठेन्डुगु संकेत चिता प्राविधिक पासा ब्याचोंगु ठुगु इले चाहिँ नाइ ठन्टक जया ठगु नुव खन जिन्द्र पुंग लेखको सुबादु लिसे लिपांगु नेस जि डाइट टेजुना उडा समाज बुधबार पत्रिक ठगु उडा स ज्याजो ढका एफएम न्याका चोंगु संचार खेले उडा त न्याउनी मा ढैको आजु जना उडा समाज ठुगु पलाले चाहिँ गोखट सजना त निश्चित न उसको चोसा भाव भालाउ पलाख छालाबले ठौको ने छिउ जमाना रियो संचार जमाना छुनो चि छि याना चुनो रियो चीज संसारे त न्यवे त कनि त चाहिँ संचार माध्यममा आठो चाहिँ सशक्त माध्यम न ख एजुले छि ओराटे गतिविधि निसेका छि विशेषता निसेका छि दुनि जुया चौपटी ज्याजो यत्न चाहिँ संसारे न्यौनी पिवेट ले छि ओरा समाजै पि पासपिन डक्सिल त सिकी बिकी त चाहिँ त तरौए पलाख तरौए माध्यम ख अटरे ठोए माध्यम न झिस छि विभिन्न ख जागरण निसेका छि यामा निसेका विकास ज्यान ठोए माध्यम न्याके भइरहेछ अकिन्तो चाहिँ बालावे कुट ठेछ छिटन यको सुबा देशन चुना ठन्टक जया ठगु नुव ख जिमले पुंगा दिला यको सुबा दसिता छिटा सकले नेमे बाजुमे जे पिन्दन सुबा
यत्रोको सुभा देचना चना ठौया पा भयुयाटा वेकयो दक्षता ले वेकयो अनुभव नेपाल लिपि कुठी नापा गु वेकन ज्ञान चना दिगु जुल वेक पिनिगु योगदान पाखे हे ठौ तिस लिपि अले रजना लिपि त माकटेगु हजे तालागु जुल टिके दुनिना उडातेसन ठुक्को ठय लिपि माकीगु कुठे गु योगदान न चौदु ओछगुनो चोछा बौ खना रिहे जुल ठौ तिस ठे नेपाल लिपि कुठी नोको भाजो अनिल स्थापित न प खना बनाउ जुल वेकयो नुगा ख छिपिन कटला छिपिनिगु ठय स्रासला सुझाव जिमते ब्याडी अले वेकटे ब्याडी थेगु आस प्लसन जे काछि न बुझरा अवश्य न टौडा से जेजो छिकपिने हे जेजो ख छिकपिने गुना ठुक टाया ठुक जेजो स टिको मन्डु कसा जिमते सपोर्ट एडी जे इना पेनस न ठु इना प्लिसली से हे जेजो स जी बिगन तुलादर न बाइ हुनेगु जपना सुन बुझला हाना मेगु वाले सचियो गुंगु बोजना वेको बचम बिसे आइतो बा सुभा जेमा भा जे उडा समाज कव प्रतिनिधि पिन्त हटाएको सूच उडा समाज छिनकुको ड मुज्या वैगु 2075 साल चैत्र 16 गते शनिबार जुइटेको दो ठुगु मुज्या गुंगु उडा थरिया नुधा याना दिपि सकल कव प्रतिनिधि भाजु मेजुपि इले अनिवार्य रूपमा उपस्थित जुयाति त बनचना ठुगु मुज्या स्वदया कार्यकालीय नीति ज्यासना पुचया नुधा न जुइगु जोगु दो ठुकिन सक्रिय रूपमा बोटी कयदि त इनाप दो ठा कसाख्य दल्लु आवास इ सुथसिया जेता इले उडा समाज असयि उडा समाज गोसले तस्का हे लोका वागु सोक्कोगु उडा मुनाया सांस्कृतिक सांगीतिक व फेसन सो ज्याजो हन चैत्र 2 गते शनिबार च्यारिटी सो या रुपे केनिगु जोगदु उडा मुना बालक स्वे टोफ्यु पिनिगु नीति सुवर्ण मौका या रुपे तुगु ज्याजो ज्याउलख्य या डीएवी कलेज केनिगु जोगदु याकम टिकट बुक या ना थगु सीट सुरक्षित या दिशा टिकट या मु 250 350 500 व 750 सक हन छक लुमंका छना उडा मुनाया सांस्कृतिक सांगीतिक व फेसन सो केनिगु जोगदु थ परिवारजन पिन्तन वना लुमंग सोझा छ उडा समाज अस